دو شاندک عسکریا باکو روجرات سوری جبو هفدیتن رگل حکومت شامه در باسی شامه بو پشتی جیوین جی قصده داخویانی دان داخویانیا دا عادی ارکرن حتی کو انجام کشیمبر در کوه و جیوین بدومن ته پایین ایرو بریکا تلفن هفدیتنا سروک دولت یک بو ین امریکا دونالد ترامپ و سروکمار دولت ترک طیب اردوغان چه با او چه بو هر وقت راگاندن وان روجان به نابینکاری اتم بارک جارا کردن هفدیتن حکومت شامه و اسرائیل دست بکن دوی روشه دل سوری کریارن در مروی ین حکومت شامه دومن دور پیچ ارسر شیخ مسعود اشرفی جی هاتی گران کرن هر وا حکومت شامه و دولت ترک هول ددن لگوری خو لسر باکو روجلات سوری جی دور پیچ خو گران تر بکن اما نقاش بکن کاروش بر بکو ودچه برنامه اما دست پید که دوباره دم باش گودار بینرین ما عبد عیسی لیکولنر و شیورمند ناوبینکاری ناونتوید شامه تولید بوم خیراتن یبار باش مصطفی سرچاوی سا دکتر رزگار قاسم سروک تفگرا نوجان آ کردستانه اونونر مسدی ل آلمانیای اونج بخیرات هر وا خالد برکل اندام مجلس گشتیا پارتیا سوریا پیشروجه جراقای تولید بوم بخیرات سپاس سرچاوی حواله عبدم بود دست بگن نا ون الشامين جي در فتاوى وهبه ون جنيز بشوبينن ده وهب ديتنا د نافبرا شانده قصدي و شانده حكومتا و گويز ده چه انجامين شيمبر لبردسته مهمه براستي يعني وفدا بوج شمال شرق فرات هاتي او شمال شرق سوريا هاتي شامي بسروكاتيا جنرال مظلوم عبدي وهبالي نوي تشتكي جلكي جرينجا وباشا سوريا مهمة وهم حمو سوريا باشا ودكافيت بن خزمتا حمو يعني شعب سوريا وملتي سوري تبدأي كاركي مظن تكرن جبر بو شر نادر كيف جارك ديتري اف يعني لف هاتناوا دبيني موي هري سري وهاتناوا جلكي باشو برغم انه قال لك في التلفزيون هنا دبيجن انه تلفزيون يجو بسر تركيا او يجو يعني يبقى اخبار يجو دائما تشتي نقاش ونراس ضد الخيا كان جبوي ملت بترسين جبوي وتشتي نباش هنا تنين بر سريخ الكي برشاف الكي تشت يعني حموجي نراستن تشتى راستن يا جو تشيدبي انه هاتنا اول فيدي وحتى وقت يقولوا نشتروا بهفرة اجتماعي خلاص كرن او جبينا خلاص كرن تشني باش ترخصتن وهيجي بيج دهرن وهندك وبارو جيغوتين قالك تشتي مهم ويوري الاعلان كرن كي بهفرة رونشتن اوه بهفرة رونشتن گیشتن چه قناعته یاجی توقیمک هی گلوش بو دما كومبونك بشتيفي عليه ناف يعني ناف هردو افداداجي يعني اتفاقا يعني وهر فتره كي هبدو بينن وتجارك وهبدو بينن تشني بيش دتشن يعني عليه نان اعلان كرن اجبر يعني قلت جانا جيتن اعلان كرن قال لك فطنه وفيل وفطنه شي دبن فاجبر ولا دائما تشتيخوا هندك نابجن فشارتي بس ضرورتها شغل ضرورتها اتفاقي او انه هناك بسريات هري سريع حتى قو بيجي برجاندي يجو هري تازه وهنجي بوري اعلان كريم باش ابا اگاهی وجه بحث كري قال لك اگاهي دگارن وجه گوتن هون بتشفا كري ددن او قص اگاهي وبفيرنجي شما وساتين بلاف كرن شو كدرتين بلاف كرن نيرنا ور سرويچي افيجو بسر تركيا فانا افيجو بقطر قريداينا افي بخاصي تركيا انا اف كاسيجو براتينا كرين وفروتن افنيجو يعني تم مصداقيه وانينا ماكينه يعني هنا كي بخاص يعني كسوا ناس كي في فتره يوكا هاد الناس كرين بري كاس يعني تيك توك انا سر فيسبوك انا يعني حتى انا يعني او شهاده اعلامي جوارنين هنا كسينا ناس نزان كسي برداينا تين كرين وتين فروتن وقف تلفزيوني يقول نهال يعني الفيديو خارجي دي كان
او بخواجي براستي كمان غلطين قال لك مظن ده حتى تشتوى نما هنين تشتني نراستين قوتن يعني قال لك اف تلفزيوني وكعربي وكغيري وكجزيري يعني تشني قال لك نباش نخويا كرن دهلن قاف ملات لبك يبي وفي ملاتي ترسينه باشه اول خالد وب چه آوایی خوند یعنی جوه هفدیتنه چه انجام درکت حالی هیدا مروف دکارش بو وی جوینه چه بیجه چه انجام شیمبر نه پشتی وی جوینه بردستمه چو شف باش بو و جبو میوان و جبو تماشاوان رونای تی وی بگمان یعنی وکی کند زانش خو اف هفدیتنا داوی هات چیکرن دبه بری سری سال باتا چیکرن لی وکی کو ام بیجن شانده یا باکو رجلاتی سوری دا دیار کرن کو صدم تکنیکی هبون شخوا او صدماجی ام زانن یعنی بشامه دا گری دایی بون نه آمده بون دهات پایین اگر شاش بون دکار سر راز بکد دهات پایین دما کو احمد شرع چو امریکایی و جوه داره وگریا دهات پایین و داره جوین لسر هف چه بنا مها مجداری بو ده مجداری بو بلش خواهش پشتی یعنی وگره دبی چه ببونا لی چه نبو هری داوی گرک بری سری ساله جوینک باتا چه کرن او جی دیسا نهات چه کرن و صدم وین هاتن دیار کرن لی ام دزانن یعنی با آلی حکومت دمکی دا گریدای جبر کو ام یعنی ام گیشت زان دمی کو ام شوپینن براستی یعنی او چاندا کد خازم بلاکن بهانه کد خازم بدن پیش او تابورن اكو ايرو دلفينا خستنا لفو تفجر اكو جعرد ناف قال سوري دا بلاف دكن يكو دخازن يعني راستيا كو هي الباكور جلاتي سوري برافاجو بكن برنجي كنيني هذا سوريا ديمقراطيك وباكور جلاتي سوري وريفبريا خوسر و چاندا كو هف بشيل في داري دمشي برنجي كي ني راس بدن ديار كرن لی وکی کو ام دزانن یعنی اف هفدیتنا دست پی کده یعنی پشتی روخاندنا رژیمه و پشتی کو بیجن پیمانا ده آزاره هات شکرن حطانی دست پی کده حطانی وکیلیه ام لباکور جلاتی سوری ده همان دمه ده ام زانن کو سوری ده وی قناغه ده پیوستی دیالوگه پیوستیا دیالوگه هیا پیوستی کو هفدیتن چیه ببین جبر اف بیجن یعنی کریزا کل سوری هیا یعنی کریزا کی نه حسانه ام زانن یعنی تمنه و بدهان سالان ورقص درش کلی رژیما بعث اف چاندا کل وی ولاتی دایم شاندن نجات پرستیا کو هبوی ده همان آریاندا جبو وی کیجی یعنی ایرو یعنی ام بیجن کشای سوری بگیشتی پیشروجا سوری به دیار کرن حتانی کو به زلال کرن اول هف کرنی کو هاتنه چی کرن دبی بردوام بکن هفدیتن دبین بردوام بکن و دبین ام بگن انجامه جبر کو او کسی یعنی دبی وارد اراده دبی اوای هی گلون ها بله جوین هات کرن جوین دا بریار هاتی گرتن هرال حد گوری داخوانی فرمی چشتی خویاده که اف خویاده که دیالوگ بردوام بکه جوین اندینه بردوام بکه هرال تکانه بریار کو نه اشکره بوی اوج و جوینه لتو دیروک جی نهاتی اشکره کردن دوی واری دا هون دبینن کیجان دمه دا اف دیالوگه بردوام بکن بچاوی بردوام بکن دوی واری دا هون اراده که براستی بتایبت جمله حکومت و گویز و دبینن يعني بله انها براستی يعني اف برسكريك كي داستي ولاتا سوري دا امبيجن و برسكريكن كوبويه يعني دقلك اليان دبويه غريكا يعني حتى تشار سربك يجرا از غورنيرينا من دم غرغ يعني او هشمندياكو بري هبو هشمندياكو ايرو حكومتا وغوهز ايكو خو دسبيريك يعني دالي ايديولوجي دا ام دزانن او چاندا ياكو الهرم بگيشتي هيا والدروجلاتا نافين هيا دنافرين جواكو غالاندا هيا او كسن ايروكو امبيرا ديالوج دكن ددن ستينن فغرن يعني راستيا وان ودالي بيرو باوريدا او يعني گيشتي غر اف صدمانت تو بيسر هفدبكي اما بگن انجامكي كو اف ديالوج يعني حتى بسري بجيرا دم غرغه يعني تشتكي نير حتى براستي قال لك زور زحمتي وهبن جبركو يعني چاندا ناوندیه لسوریه و الرجلاتا ناوین يعني او کسین یکو ایروتین سردستی دکن يعني هر تشتیج بو خود بینن و هر يعني همو تش دبیش بو وان بی لخین جوان دبی نرولا خواه بی نجی خواه بی
همان دمه دا یعنی ایروج مثلا باکو رجلاتی وقت پروژه کی که باکو رجلاتی سوری پروژه که هیا چاو که بوی نمونه او دنگ ودانا جیره چه بوی یعنی چند دموکراسی دما کل پیش به و ام زانن ایرو کسی الشامه یعنی نیری نوان حتی ایرو چقاس داخوانی که هاتن داینه دانستاندنی که بوان را بر پرسیاری وان را و برایداری که هاتنه کرنه رایداری ایل شامه ایرو چی گرتنه تنه يعني حطاني يعني بدفكي جي ناين الزمان قوتنا ديمقراطي قوتنا امبيجن ازاديه يعني اد جيشكي براستي لغوري نيرينا من برسكريكن يعني وشار سبب شار سبب دبي دريا ديالوج ربي ارجي يعني تشتكي لغور نيرينا من وجيرا دم قرق بي باش اولی عبد چه آگاهی البردستی و هی دوی درباره د ناوال خارجی يعني سر زمان ملکی هشمندیه که به هر تشت گرگ بردستی می به ملک جی پرگالک هیه پرگالک 13-14 سالانه و گلک درفتی خوشیه ریوبریا خوشیه و هیزا خوی پاراستینه جی یکانه نه هیزا پاراستینه یا بفی رنگی قصد خویاده که نال سوری وکی ارتش هون به چه آوایی دی بینن دوی جوینه ده به تایبت هفدیتنا داوی ده نقاشک به چه آوایی چی بوی یعنی تکیلداری ویجبر کو پشتی جوینه جه هفپار داخویانی یک جناحات داین مروف دکاری تکیلداری انجام این وی و نقاشن دوی داره ده چه بوی چه بیجی گلو براستی هگر ام جم خبیجن چه نابی تشتی گو ام دویزن مش هر دو طرف دبيجن هر دو طرف هر طرف كيجي برداكي واتشتكي دبيجن هي ما ام دبينن انه وكب ام شامي ام نازكن ام دبينن ام قود نوكا دبر ور دبيجن وكب دبيجن يعني تشتي باش هنا نقولين يعني الصار في يعني با مسؤوليه وهاتيه كان عندنا انه مسالتي هي خندني وهي زراعتي وهي نفطي وحتى هي عسكري يعني لا قال لك تشتي قال لك اتفاقيه قال لك مهم في فتره هنيده وخاصه في هاتنا تالي يعني هذا مسالته هرسري يعني دبي وارد شانده قالوا او بلد او اتفاق ده آداره ده یک خاله او بو وکی وگوت یعنی شانده لسروان نقاشا بکن بگیجن بریارا بگیجن انجاما بگیجن لافکرنه که اف قاسی که خویاد که تنه شانده عسکری بو اف دوی وارده دانستندن شانده دنه تکیداری و تو آگاهی بردسته و هیه يعني وكي قوام دبيزن يعني جبيدي وجبيدي حتى مجواجي دبيزن يعني يقول نيزيكي وانا دبيجن هريب يعني خاصة مسألتي الاشكريدة باش يعني لافاتيا كرن و سي فرقة شي ببن وسي لواء شي ببن وارن وز عندن حسب مهامي السوري جبوكو كاربن جبر راسيتا ما بفي نبي نقول جبر شكو ام كردن يعني قوتا هري بهيزو بيكسر ويعني وكيقول على وجه منضبط قوته وحيدة سوري ده قصد يعني قصد يعني او فصيله وهنا في الوضع حمو برداين هركه دركي واد كشكشي نكسكي واد بن دركي بإرادنا ببرنامج بهدف فراتنا كرين وفروطن قصد يعني قيادة كاويها سلوكات كاويها منضبطة يقوتنا يعني او جبر ولا حكومة سوريا مجبورة وقصد هري سري حتى او كبي دوام بكي وقتكو قصد نجي سري نكاري خو بكري جبر هذا نواده قالك مشكلة دركتنا فكر وقصد حماتا ونكي وبرلنقاهر جبر ولا اوجي مجبور دخوازن قوتك منضبط هبيك قوات كاربن في ولاتي إدارة إجدستيفا في خواسي تركا وقطر وفلان وعلان وعليتان وقبو ديفيجن يعني أما مسألة هنا قال لك مهمة حكومة بيهترج وقصد تعريف حتى تشتكي خبرة في حكومة سوري بس حكومة سوري نكاري بقصد تشتكي بمشيني باش انا میوانه ما دکتر رزگار قاسم وگریا پرسکریک تکنیکی درکت جارک دینه خیراتن ایوار باش سرچاوام لسر و هفدیتنه نقاش دکن هفدیتنا دول شامه چه بو اینا وکی وش زانه بره تون باراک تولید بو
داخویانی جدا دەستپێکە دەژ gelek fotoğraf jî didan dîsa Brad Cooper pêre tevlîd bûn vê carê yekî din navekî din derbas dibe wekî raya xuya ji van kêmtir e bi dîtina we gelo navî wî jî bêjim ji fermandarên operasyona Inherent Resolve Kevin Lambert gelo çima ev tevlîbûn bi vî avayî çêbû yanî jê jêrtir çêbûye ایوار باش جوان میوانه واره تماشاوانه روناهی تیویره یعنی انا کی خو او شانده ریوبره شانده باکورو جلات سوری جا چوبوجی خو شانده عسکری بو امریکا و دبن شعبداریا امریکا ده اوجی وقت به جعالیه هزن عسکری آماده ببون اب گوهرتن بخوا نه ناماکی دیده یعنی مسئله او تبلهبیا دناری نامد او تبلهبیا توماس برا چه دکرد پیامین دیده جار جارنا و پیامی وی متناق دی هف دردکتن گلک جاران یعنی او تیوی واتی هک اداره امریکی خویای گوهرتنا خوازی چه که د مسئله چعبداریا خوا و وک ولاتکی گارانتور دوان هف دانوستان دنیما و سلطه و گوهزده یعنی مهم و گرنگ اوه هک چعبداری و گارانتوریاوی بردوامه وک سرکشا کوالیسیونا نافدولتی که جانبه عسکری یعنی گردای وی شیروه جانبه سیاسی چند رو دو وقت ریببریا خو سر دیالوگ ایجاد جانبه سیاسی بگومان از باور موزوی باوری دم امریکا و کسین و شخصین سیاسی دورد آماده ببین هنک دبیجن یعنی جبو وی تevlîbûnê divê astê de tevlîbûna bi vî rengî dibêjin ji ber ku îna hevdîtin kamil nebûne negihîştine astekê di asta jêr de tevlîbûn çê dibe hûn vê bi vî rengî dixwînin gelo Na nexêr ez ne yani îro wextê ev hevdîtin çê dibin li gor rêkeftina dehê avdarê berêz General Mazlum Abdê û برای سیپان همو سوزدار دیرک یعنی دما سرکشن قصد دچن بگومان د آلیه دیجی از بخور ندوی نرینه دمو از نبوی نرینه ما حکیم د استه نظم دیج بر جالیه مده وکی جنرال آماده و حوالی ما وک سیپان همو سوزدار حوالا سوزدار وان آماده بن وک سرکش قصد آماده بن بگومان لعالیه دیجی هیزک عسکری وقتی کسکی عسکری جعالیه امریکا آماده به او نونرتیا هیزا امریکی دکه بوی نرین بچوک ام لوی که ننرن دیسا استکز دکه بکنگی دبه به وقت سیاستی و ایدی سیاست مدار بین رونین وکی وفد اداره ذاتی با انا عسکری رودنین باش هەڤال خالد divê derbarê de wê nerînê we çi bigelo yani navê hin dewletê din jî derbas dibe ji bilî Amerîkayê ji bilî navê vî fermandarê ê operasyonê çi agahî ber destê we gelo kî divê derê de çavdêriyê dike garantoriyê dike ji derveyê Amerîkayê cuda kes li ser wê masê hey gelo بله یعنی وکی کوانی زمانش وکو هات بلافکرن یعنی اکو حاضر بوی فرماندار یعنی بیجن بردف کن هزا امریکی لو در حاضر بوش خو نونرتیا کوالسیون جدی وکی کو میوان وجه هانی زمان یعنی باشدار بونوی تی و تی کو نونرتیا ولات امریکا کی یعنی باشدار بون امریکا لی الگور نرینا من یعنی اف دیالوگی کو تی کرنج دسپیک دا حتی یعنی وکیلیه یعنی وکی کو ام زانن یعنی او هزن هریمی یکو باندور دکن یکو ذاتن مدید یعنی هر دما کو جیوینک تی چکرن یعنی یکو دیرک دسواردان دکن ام زانن سری دا ترکیه
يعني تركيا هر كيليه دا يعني تشد امبيجن شنو هاتنا كو هيا تشي هفديتني كوتين تشيكرن تشيكو دريا امبيجن يعني تلفون بي يعني سوشيال ميديا كو يعني ديريكت يعني امبيجن جريداني كوان هيا لي او ولاتين دينيجي قال لك ولات هيكو ايرو برجواندي خو براستي سوريا هيا زان يعني سوريا ايرو وك ولاتك يعني استراتيجيه امبيجن ياكل سوري بمشي وبوليتيكا ياكل سوري بمشي والهفكرني كل شيء ببن زلالبونا بيشاروجا سوري بيجمان يعني حركس وبخازكو امبيجن تيكل دار بيج بركو برنجك يجرانغان وباندور بكيل سروا ولطان يعني ام دزانن السعوديه جدسبيك هذا جدسبيك كو كريزه سوري تشيبو يعني امبيجن دا سوارداني وان هي قال لك ولاتن قندافه عربي يعني شو قطر به يعني ويجاري حريك جفا اليان جفا ولطان روسيا شخوا هي يعني كواليسيون هي اسرائيل ايرو هي ام تزانن اف ولطان جيشتيجي برجواندي هنا حر ولاتكي بوليتيكاي وان هنا وبرجواندي وان هنا او هيفي وداخاز وهولدان وان دخازن سوريا بيجن شیوازه کل سوریه به مشاندن ریکو پیک کل سوریه به مشاندن بیچما سوریه پیشروجه چاوبه به گمان هر کس خازه لگوری نرین نوان بله لگوری نرینا من یعنی ایرو يعني بشتي روخاندنا ريجيما بعث واف قونا غنيكو ام درباس بنيجي يعني قر الي بخازن نخازن ايرو بشتيكو يعني هاتا راغاندن ايدينا بيجن 100 سال زاتش خوات سر اودا سايكس بيكو دا درباس بو ام درباسي قوناغا كينوبن او قوناغاجي الغوري كوت دانا ديار كرنا دبيجن الغوري بيمان اي ابراهيمي ايرو دفي الي داجي يعني دانوستاندن يعني بيچما بيشروج يا روجلاتا نافين شخوا قال لك داخيانيش كيفن داجي هابون يعني بشتي 1006 ام زانن حطاني دمك غوندليزا رايز لبنان الداخياني داد يعني قوت ام دالي رجلاتك يعني جوهرتنا رجلاتا نافينا نودانه بيرغمان يعني افقونا غنو الجور نيرينا من ايدينا هدي بروا چارسري داره بروا اشتي و آرامي داره وجوري فان داخياني داويجي ايدينا همو آليين يكو ايرو بشداري بيجن كيشايا سورينا دانا بيلكرن دانا ديار كرن ايدينا نما ايدينا دبي شرو پفچون بين چيكرن ايدينا دبي ديالوج البيش بيش بو في يكيجي يعني ديالوج كو ايرو تيكرن ام دوي بيرو باوري دانا بداوي و بگي انجامه تبي استنگي هنا ديالوج نا وكي وجهو اف ديالوجات تيكرن يعني قاسي داخيانيا جي خويات گوشانده چويج به رنگي خويات گشانده یک عسكري سر انتگراسيون عسكري نقاشاتي كرن ل پیمانا ده آدار جحشت خالان بکته دوی درباره دنا اون چی ده فکرن یعنی جدا سر مجارک ده نقاش چه بویه دانستندن چه ده بین تکیلداری و تو آگایل بردسته و هنه اولی خالد دنگته و گلو؟ بله بله دنگ هات بله براستی يعني نها امبيجن ايكو نها تيكلدارن يعني ديريكت يعني تيكلدارن ايكو باشداري في ديالوج دبن او نا يعني الي امبيج حكومتها دمكي تكزدك ودخازه بخازه انكو الهفكرني كوتشي ببن دسبيك غافن بين افيتن شخوا دالي لشغري دبن افيتن ونيرين نوان هنا ونيرين الالي الباكور رجلاتي سوريا وچاندا كل في داري نورتيا في داريت كي هيا ليه وكي كو واني زمان وكي كو ام دزانن يعني بيمان ده ازارش حيش خالان تي بيك انين يعني او حيش خالانا يعني مثلا يعني ام بيجن كيشايا كردي ما في قال كرد ده علي دستوري دا او همود تشتين كريزي كودينا هي مساله كوشبران يعني برسكريكا كوشبران انا مثلا او هبديتني برد هاتنا تشيكريجي جخوا برجاران يعني ام بيجن لسر ماسي هات پیشکش کردن یعنی هات پیشنیار کردن و دانستاندیجی لسر هات چه کردن جبو مسئله ام بیجن او دریه کو بین فکرن یعنی دریه دنافبر ما و ام بیجن نافبر باکروجلاتی سوریه و دنافبر ترکیه دا
قال لك نقاش هاتن تشيكرن مثلا فقراندني كوشبران العفريني وقري سبي وسريكانيه يعني اف جيشكي مجارن امبيجن سازين ايكو ايرو سوريا تيكلداري جواكي وتيكلداري قال يعني وكي امبيجن غريداي ناسنامي غريداي باسابورت يعني اف جيشكي مجارن دانو ستاندن اي ديالوج هنا تاني لي اوناد خازن يعني امبيجن تاني دسبيكر خازن يعني شو قافنا هاتن افيتنا والهاف كان يجي بري هاتي تشيكرنا لي اونا يعني هولداني نوان حطاني داويه تاني كو امبيجن الي لشجريدا يعني واللشجري جي نيري نوان ام زانن يعني حتى نا باجرينن كو وك هذا سوريا ديمقراطيك وك كتليك تافي بلي نيرينا باكور جلاتي سوري دهالي نا امبيجن او چاندا ناوندیل و هر ام زانن نای پجراندن دبه چاندکی نه ناوندیل و دره هبل سوریا جبر سوریا دو قوناغا نودا مدينه برسكريك دركاتين يريشي كوهات نكرين او يعني چاندا جعري كل ناف قال سوري هاتا بلاف كرن او يعني تشتي كل هامبري قال سوري هاتا مشاندن كونكوجي نجات بارستيا كوهاتا مشاندن يعني اف جيش كيجي الجور نيرينا من نما ايدينا تي باجراندون وتي قبول كرن وهر واحد جواكا نافنا تاوي وكاسين بجدار وينتي كلتاري ايكو ايرو دخازن اف ديالوج سري به وچاره سري سوريا به چكرن وبيچما سوريا بيشاروجي به ديار كرن الجور نيرينا من وتجاري ري ندن ايدينا كو سوريا د وقت چا وقت قوناغا بره د سوريا كي ناوندي تنه یک عالی یانجی یک هیز یانجی یک بشک جواک تنه سردستی سر ولات سوریه بکه و سوری لگوری خواسته که خواه لگوری خواه بریوا ببه و تشته که چند دوانی های کل سر سوریه یعنی پیک بینه مدید یعنی تواهی گل سوریه ایرو او تشته چه دبن یعنی ایرو چل حالی بر آوه چه او نیرینه که ایرو لسویدای درد کبن هر وها حتی دهندری سوریه دا یعنی بشکی مزنتر سوریا ایرو کسی روشن بیر کسی آمبیجن آلین سیاسی چه حزب چه سیاست مدارین هنه یعنی ام نیرینان دبینن یعنی ایرو هموجی یعنی ایرو نرازی بونا خال هم بری نزک بونن و حکومتا دنکی ددن یعنی و او چاندا کو او خوازن سرگل سوریه پیک بینن جبو و یکیجی يعني سوريا پیش روجه و سوريا کی وک سوریان به يعني وک خواسته کو هیوی و داخازی کو سوريا 2011 چاوا راپرینا گالری هات دست بکرین و هیوی گل سوريا و او راپرینه هبون ل ایرو او خازن يعني بيجن يعني چاوا رژیم کو پولیتیکای خال سرگل سوريا ام بیجن دمشاندن چاوا چوساندن هبو چاوا هر تشتین یکو نخازن دنگ سوریان بلند به دنگ کی سوری یعنی دنگ کی آزاد سوریه درکوه نیرینه کی آزاد درکوه ایروجی ام زانن یعنی او هول ددن و خازن و تشتی پیک بینه لی اما و داخازی وان بخواسته که وان نبیج برکو هر کس گیشتی و راستی هانه صدمین سرکه یکو كريزا سوري جيشتيرا اف بنياني جبو في كيجي سوريا نو والغوري خاصتك وهيفين تباهي قال سوريا ويجي الباكور جلاتي سوريا يعني درجه هنا از دخازم كريدا يجي بيجم اما طيب اجرادن قبل كريم يكو اني از جوالي عبد عيسى رب برسمنا بتايبت يكو اف بوليتيكاي فرض دك دولة تركيا و اشكال بيجم ناوي بيشتي روخاندنا رژیم بعثی پشتی کو اسد رویا جی یکمین ناو لیکل سو وزیر کاری در وی ترک بو گو ناو دولت جبی اف گلک دستوردان خوی و دیواری ده یک پرستی د پاریس و گلک دستوردان لوان هفدیتنا کریجی دولت ترک بو دیواری ده هفدیتنا دو ده حوال عبد عیسی دولت ترک لکی در وی ماسه بو گلو وامستا تركيا هر دمي دخوازن هر تشتي ده حاضر بن بس براستي هجر قوتوري يا راستي ترك نمط كارن وكبري وكذا سبيكا هرفاندنا نظام اسد كاربن وتاثيرك مباشر بكن يعني انها حكمتها سوري هندك دخوازج عباية تركا دركفي ودخوازي انه ريك شخور ببيني كاربي انه ولاد ده كاركي بكي قوم خلكير لوري بس
قالك افيجو بسوري مصيري سوري ليس ناهل نقو افتشتهرن سري بس وقت قوازانم يعني حكومة سوري دخازي يعني بفاب ملتي لوري كاربي ودبي محموجي بزانم براستي ما مستانو اولات نا ينطي يا نازم اولات يما حموها ازم وتي ويديا يعني دبي هركز كاربي فين بكي تالي باشي ترك يعني مصالحين خد خوازي يعني تجا مصالح نادي النبي وحكمة سوري وندي بكردا وندي بفلاها ونبع علوية ونبدر زيها او مصالحين سوريا تخوازين مصالح او هر تشتي تخوازي سوري دبدي هرفاندن او جارك دي تري وقفه بتشيبكي تد نما وكبري خورتن يعني اردوغان نما وكبري خورت كاربي هر تشتي بسري خد بسري اردوغان هر خد مني حيري والجموي تشدر كبي يعني جم خبطر داخلي تركي دبخا نيزيكا ممكن وري هرفاندن ممكن وري قسماندن او خجي دخازي بكي ريكي بفككيرا حتى بقصدرا وكاربي ببيتوس شنو بينا يعني جبرت شو سرايت تجارة قبل ناك قلت لك كاربن جارك ديتي بخود سوريا كاربن باشه ولی رزگار هون بچاوایی دخینی گلو یعنی اف اراده لگل حکومت آوگوز سوری هی اراده پیکانینا پیمانه ده اداره اراده پیکانینا آرامی آشتی وکوی دموکراسی لسوری دوی وارد به کار بخوش دولت ترک ج پولیتیکای و قطب که ون روشهایی چاو دخینن لسر ماسه دو لشامی ها تاوا کرن و دولت ترک لکی داری دید گلو يعني جرك بمسألة باش بزانن حكومتها بجهز يعني سلطة بجهز للشامي نبدأ سيخوين أو أحمد الشرع سروكي في حكومتها بجهز حتى أنا نارينا مدد السلاد دارياوي تنا لسر جروبين هاوردوراويجي أو جروبين تشكداري تبلي خدي جرابي تبلي ارتشا سوري بونه او بخوجي دستلاتداريا وسروان تنا تشتي يعني احمد الشرع بخواد هندري او كسي او انين جهاندن الشامي او مروبكي دهندري بروجي دي بروجا ابغارتني هاتني منطقي او بربرسيارتي ومسؤوليات السر مليوي هنا جالية دولة مزن وإخوادي إرادة إخوادي بروجة إخوادي بروجة يروشلات نابين النهي عن مزن أو جي وك دسوريا درولك وي هي دندروي بروجة اللي دا السلاد دارياوي دنارين عمده لسر هن فصائل عسكري تنا أو كسي أو تعبت أو جريداي او جروبين تشكدار جريداين دولتا تركي جبر وصاجي ناكوكي دنا براواند از باورم پرهنه نابرا في سلطة هيدا ابغوز پرهي حطانها در نكتي دربه لي از تخمين دكم دم البيشامه نيزيك واشكره ببن جاريكي دولتا ترك حتى جيبي هولداني خودك وحمس سياستا خوجي وصابيك دينه هك باكور روشلات سوريا ملتي كرد روجاواي كردستاني نبخودي ستاتو ليه او برسخوا بيشكش قالوا تركيا روشا تركيا ايرو و آدم عفرين داگر کرکر و سری کانی داگر کرکر وک هبه بگمان نوک هبه روش هاتی و هرتن ترکیه او هزا ترکیه یانجی او لیسکا ترکیه بره دلیست نه روشاوی نه او روشا ایرو تیدجیان کشبر بای گوهرتنه و پروژه آنا ما دست نشان کر ما آماجه پیکر دولتا کویرآت ترکیه جی باش دزانه هک دهندره و پروژه ده آگوهرتنی یا تی منطقی و هات منطقی منطقی ترکیه جی دناب دهی ایران جی دناب دهی عراق و سوریه یعنی هر چار دولتین داگر کر لسر خاکا کردستانی تین ارمانج گرتن دوی پروژه ده اب دولتا کویر و سیاست مدار ترکا و دولتا کویر بتایبت وی تشتی باش دزانن
او ناکوکی دنابرا ایرو شرکی و شرکی ترکا و اسرائیل جی لسر خاکا سوریه هیه او جی حتانها نگی های استک بلند لی او جی به نرین آمد دم پیش و ناکوکی دنابرا وانده کویرتر ببن بکورتی از دکارم ببیجم ترک و مجبور ببه بسر و مجبور ببه هک افتشتی هایی دستکفتین گل کرد روجاوای کردستانی و گلین به کردار جیان دکن لباکور و جلات سوریه و مجبور اعتراف که بکه مسئله سیاسیش دست در که و ترک و بری خوب بده مسئله اکونومی مسئله سینورا هک چاوا فیدا چند وقت چاواج باشور کردستان و عراقی دکه 17-18 میلیارد دلار سالی و بری خوب بده و که پیشتی به امر واقعش بر اراده دولت مازن اراده خدانه به پروژه ج ترکیه جی مستر و ج دولت نافچه هرمی هم اراده وان ج اراده دولت هرمی حکومت ده هرمی ده مستر ترک نکاره تشتیب کلی براقه ام جپارجی هر تشتی نکن بهار ام جی وک کرد وک باکور و جلات سوریه ام جاری ام جی حسابا بکن جبر جالی کی دجید سیاست د ثوابت تننه ام حرتم حساب خو بکن ام حساب وقت بعربي باسوء احتمال هري نباش مره حساب خو بکه دهندرج بر ایرو سیاست تجیته مشاندن سیاست صفقه سیاسی و اقونومی هرمی و ناب دولتی چه دبن او دکار موازینا بگهر مره ما بس گوتنه مرش هر تشتیر حاضر به مره نتنی خب سیناریو که بگره برای سیناریو ما هبه سیناریو آیک دو سه الترناتیف و بدائل حتم دسمده هبه يعني ترك حتى انا دخوازه مسألة بيستو سياسية بقرينه از دي صاد بيجم تشاوا ترك انا ليسكا كي ترك ليسكا بزانبون وبزيركي دك جالي كي ده جالي كي ده سياسة مداري و وك اردوغان ودولة باخشليوان وندبينين قال لك جارات دبي امو ترك وكرد وعرب بران دبي يك هيس شي ببي لدج گوهرتنه ته منطقه بارمانجا دیسا خاپاندنه مسئله 23 بگری اتاتورک بکرداکر و بغیر کرداجی کر دخوازن خواب ما بپارزن لی از باورم سیاست مدار کرد گل کرد هزن سیاسی لباکور کردستانی لروج آبا و لحمده برای هر چهار بشین کردستانی نه او کرده برای نه روشا کرد نه روشا برای ایرو کرد پشتی 100 سالیا سای کسبی کو ام کتنه قوناق کنه از باورم او دما ام تید جیان کن پشتی 100 سالیه و کرد نزیکی هف دبن و ترک نکار بن نه ترک و نه طهران و نه ونا حتى اف سلطان بوهيزي قريداي تركي جي هنجوان ونكار بن ارمان جي خو بدسخن لدج قالي كرد افدم دما قالي كرد الناري نامده ويا كروسيا قالي كرد ونزيكون قالي كرد او زيكنالكي باش دده ايرو املي سوان دهندري بارغو هرتني تيده ام فاكتوره كي مازنن چه لروجاوای کردستانی و چه لباکور و لباشور و اب گوهرتنه تن تهران جی بگومان لروشلا جی کرد بوی فاکتوره کی اساسی باشه خالد اول جی کو حوالی رزگار آنیه یعنی گوهرتن و گوهرتنه چید بن لروشلات ناوین و بلز دقو من گلک نا ایرو سر تلفونی هفدیتنا سروکی دولت یک بوی امریکا دونالد ترامپ و سروکومار دولت ترک طایب اردوغان هبو دیسا تیر راگاندن یعنی ایروژی تیده وان روزانه و هفدیتن دنا برای حکومت و گویز و اسرائیل ده چه ببه به تایبت جبو کاربن پیمانه که اولکاریه چکن جبو به تایبت باشور سوریه
دوی وارد هون چه دخوینن یعنی اف روش و بر بکوه بچن اف روش و بگیجن انجامک بچاوی بلش خو يعني اذهب تيتنا ايروش تي وتيا ايدينا وتركيا ايدينا او نزكبونين بري يعني يان بوليتيكاي بري خاص بمشني يان دسورداني كو تشيد كرن او ايريشي كو دهاتن كرن يعني ايدينا نما ايدينا دكاني بكيش خو امريكا ايرو اذهب تيتنا دا بتركيا شخو تركيا بري جناس كريو دي سجارك دي بي دا ناس كرن غور نيرينا من ایدینا ترکیه گرگ رول کی چاوا بلیزش خو اف رول هانجی ریبر اپود پیام خدا جی دا دیار کرن و کشیاریا کی جو ترکیه ولات ترکیه را وش خلق هرم را وش تواهین هز تکلدار یعنی ریبر اپو و کو چاوا رول کو ترکیه دبید کشه سوری دا بلیزه بتایبتی دو قوناغه دا و بتایبتی جد اف هر دیتنا امبیجن کوتین چیکرند پیمان ده آزار دا جبول هفکرنا گلان و جبو ایدینا چاوا روشا سوری ایدینا درباسی روشه کی آرام و ایدینا چاندا دموکراسی لپیش به ریبر اپوش خواه نرخاند بود دوی پیامه دا جبر کو ایدینا امتزانن یعنی ترکیه چاوا کو یعنی دکتور جهانی زمان ایدینا نما ایدینا بیجن وکی بره ایدینا شخوار ری وی نه داینش نش ترکیه را و نش همو ام بیژن هزین هریمی چه هزین کو بخازن انه ام بیژن پولیتیکای خوب بمشینه و بجی بکن دوا قونا غانودا لگوری نیری نامن ایدینا ترکیه شخوا او داخیانی کو دوا دمین داویدا تینه داینجی ایدینا دما کو مثلا چاوا کویرو پروژه ریبر اپو روجلاتا ناوین بتایبتیجی مثلا ام بیژن باکو روجلاتی سوری دا چاوا خواند سپرنکی دهالی هبشیه دا دهالی پجراندن همو رنگین جواکه چاوا کو ام بیژن همو گل یعنی بهورا چه نیرینا خوبه چه ام بیژن دالین اولیدا چه بیرو باوریه وان هبن بهورا راستیا کو هی بدن دیار کرن دریا هفکرنی و دریا دیالوگ کرا جخوا پروژه ایرو کو ام خد سپرنه کی و هل دگرنه کی بگمان ام دنیرنا اینا ولات ترکیه جی رایداری ترکیه و اردوغان بخوشی بیتری جاره که تینه زمانه ایدینان اوجی تینه زمانه دبیجه ادنون ام بیجن گلین هریمه گلین روجلاتا ناوین کسین گلین ایکو رسند دوی اردیگاری دا یعنی سر و اردیگاری هره دوا ولاتان دا دجین اوجی ایدینا تینه زمانه اف گیش کی جی تی و تا ایدینان کو قوناغا نو ایدینان یا پیشروجی ایدینان هولدانی کو بینه چیکرن لبو تفگری به چیکرن ایدینان دانو ستاندن دبی گیش کی جی تی کوین وی آلی او آلی ایدینان چاوا کو ام آلا و چارسری پیش بخن چاوا کو ایدینان اف قوناغا هر کسی دوی بیرو باوری ده قوناغا کی گرک چاندا دموکراسی پیش به یعنی جبو و یکیجی دبی چه بکرن و چه هر کسی که چه آلی مثلا هر آلیه کی چه لید که و دبی چه بکی یعنی ناش برکو اف یعنی مدید جی یعنی او کسی یکو دبی قوناغه ده یعنی کو خو نگهرن لگور نیرینا من وین بین گهارتنه چه آلی بن چه هز بن چه ولات بن جبو و یکیجی ترکیه ایدینا گیشتی و راستیانه ترکیه ایدینا دبی لگوری و خپیناسه بکی و لگوری ویجی ایدینا لفو تفگر بکی راست بلکی جار نده یعنی او خوازه تبل هدیه چه بکی و ام دنیرش یعنی دستوردان وانه حکومت دمکیل شامی را یعنی ام دزانش بود تنه تبل هدیه چه بکی لی داخیانی که ددن نوک داخیانی برینه برای تدین گفین یکو یعنی همه دیرکت ددان و دگوت امه ایریش بکن و امه دادر بکن و امه بن کنترول خواه ایدینان ام دنیرن اف زمانی هانی گهارتن دایی چه بویه و هیویا مجی اوه ایدینان کو کانب ترکیه گهارتنه که خدا چه بکه و پیام ریبر آپو برنگه که جدیل سر بسکنه جبر کو ام زانن ریبر آپو وک یعنی منقذه که گیشتیج روجلاتا ناویرا دما کو ام بیجن چه پرسپکتیفی کو ده پیش چه کو مساج و پیام رید که ده هر کس لگوری ناوروقا و لفو تفگر بکه جبر او راستیا پیش روجو و ام بیجن آوه قوناغه باش اول عبدالعیسا دقیق من داویه تشتکی تکیلداری و مجاری اونجی سر زیده بکه هبه ام ویجی بگرن و ام برنامه خواه بقدیم
براستي خازم تشتكي قال لك يعني باش بيجم انه از زانم انه كرد سرد كيفن كرد نماد فكرن وكبري 2011 انما كرد ضعيفا او كست كاري تعداري الوابكي او كاربي جارك ديتري حقي وابخي او كاربي لباطكي وتشتكي نباش نبادا بكي او شو كرد يا جارة يا كمينة دبن يك قرار يك قوتن كرد بخاينة كرد جايراني حتى قوت بكي شامي حب كرد يك كردن يك هيزن ويك دلن جبروا له تجارة كرد نماد كيفن از بيبا ورم انه كرد سركتينا ويجو هر كاربي تشتكي باش سور ده فيش بين جو كردارة وجو حمو سوريا را قصر باش عبد عيسى ليكون نروشي ورمند ناف كاريا ناف نتويد شامي تبليبام سباسيات كنت البرنامج ما بنو برسدان برسيما اهلا وسهلا الدكتور رزقار قاسم سروك التفجار نوجان كردستاني ونرى مسد الألمانيا يم سباسيات كنت البرنامج ما بن وبرسدان برسيما هروا خالد بركل اندام مجلس گشتی یا پارتیا سوریا پیشروجه جرقه تبلیبام سپاسیاوی کن تبلیب برنامه ما بون و برسدام برسیم بله گودار بنیرم من گشتم داویا برنامه خواه بیوه سرکفتری